Pozdrav dragi ljudi, evo nas danas na Brčkom jezeru. Kao što sam obećao u prošlom videu, snimat ćemo i taj dio reportaže ili krokive avanture, kako god. Super je vrijeme, negdje oko 29 stepeni. Polazimo iz Konjica, nekih 15 km imamo vožnje sa puno krivina. Tamo je Ostrožac. Dole Čelimić. U prošloj epizodi gledali ste. Ajde Ahmede! Ahmede, daleko je tek, nemoj. 9, 8, 9, 7, 10, 0. Kao uvijek da vas napomenem za pretplatu koja je besplatna. Jok, ima restorani. Bila sam ja. Sve se to sada izmijenilo. Restorani. Ne žalu takav drugo. Ima Vila Sunce. Ona je bio pizza. Nekada Vila Sunce. Gore Brčko jezero. Ima spavanje, ima sve. Restorani. Bazen. Veliki bazen. Internet kažete čista. Ja, isto. Dragi gledalci, ne možete vidjeti kako ona je čista bistra. Gledajte na ovom dijelu. Ovo je sad izlaz iz Konjica, idemo prema Brčkom jezeru. Dobrodošli u novi video vlog iz voda Brčko jezero. Malo bi su bili na Jablaničkom, plaža Lisičići. Sad idemo gore. Kao što sam najavio u prošlim videima, ćemo ići gore snimati reportažu. Nadam se da idemo pravom cestom. Sada Žajići, Špiljani, Ljuta. Evo, piše Brčko jezero. Gore, jel? Yes. Aha, čekaj. Znači bi mi ful da smo što nije. Rakiju. Znaš kad si što na rakiju? Ja ne znam kada se najbolje. Nam piše ova krema za sunčanje, ovo mlijeko. Koja, šta piše nam, koja marka? Dema. San. Faktor 30. Pustio sam kamion da se odmakne, iz njega sipa pijesak i kamenčić. dobre hladovine.
čovjek kad nema gužve, nema autobusa. Da je korona bilo bi gadno. Trudim se da snimam što bolje i što duže, da vidite put kuda se treba doći, da se pripremite za ove krivine. Mogu s pravom reći da je ova cesta zahtjevna. Kao što vidite, na nekim dijelovima se penjemo po krivinama, a na nekim dijelovima silazimo isto krivine, tako da nije toliko ni pregledna cesta, oprez. Ovu epizodu ćete gledati tek u subotu jer toliko se nakupilo materijala da svaki dan ide po jedna epizoda. Nadam se da uživate kao i mi u videu. Ako vam smeta ova muzika u pozadini, pišite u komentarima da je ne stavljam. Pošto sam ovog dana bio umoran, prvo na Jablaničkom, pa plivanje, pa snimanje, pa onda put, pa Boračko, pa plivanje, snimanje i nisam stigao da vam snimim sve ostalo što ima sadržaje na Boračkom jezeru, pa obećavam da ću to nekad uraditi drugi puta, ako Bog da, u nekom drugom videu epizodi. Iznerviralo me to što se plaća na nekom mjestu, morate platiti parking i ulaz. Ulaz je bio 5 maraka, pa onda na nekim mjestima se plaća parking ili ulaz tamo kad je privatni posjed, pa ono, pa ovo. Ne znaš više gdje ćeš parkirati, a ugrijalo sunce. Mi samo čekali da se malo bučnemo. Dobro, razumijem ja njih, treba to održavati, treba se to košta, ali ne mora baš sve onako. Platit ću ja, nije problem, imam, nego oni što nemaju. Jer većinom raja, dobro ne kažem baš svi, dolaze ovdje iz razloga što nemaju, a da imaju išli bi na more. 30% garant. A ovdje je bliže i onako je naše. Svukuda okolo tragovi od rata.
5 maraka, daj mi čanik. Vidim novog čanik. Jel to ulazi parking sve zajedno? Na ostem kamp plaže, također plaže. Čekaj, mi s autom moramo. Možete vi. Šta plaćamo tamo? Plaćaš ulaz, eko taksi, održavanje jedne dane površina. A parking? Mala plaža preko. A parking? Aha, Ova mala plaža prije ne plaća ništa, sem kamp plaže, aha, se aha. plaća. Hvala ti. Si skupali, odošli kuću mi još nisam došli. Evo sad da vidim to što ti kao. Djeca neka. Ja tako dolazi. Svi još znači klima, odmah uši boli. Kamp plaža mala, djeti je mala. Čekaj, pomoći. Već mala. Sad pojete nešto. Mi smo dole išli. Gdje? Dole. Samo smo je skrenuli. Ovdje mislim da Sjećam se što je. Da, ovdje što je ženski. Dole. Pa da. ono je kampera plaža. Koja? Mala plaža. Kako te ću? Dole ljudi. Pa imamo mi da okružimo sve ovo. Da dođemo dole do jezera. Možemo mi Evo dole ljudi, sad je ona ženska izašla. Eto ti samo da znam, trebaš presjeći raditi. Evo ovaj preću svoj da lijepo su zatati. Pa ja, čovjek ide za nama. To mislim mi znamo. 400 metara kamp plaža. Pa to ti je sve tamo zajedno. Možda je ovdje, znamo se. Tamo gdje je ona ženska bila, tu ti je. Evo čovjek Ja, ide za onda se nama. spusti dole. Stani se, stani. Sad ćemo vidjeti, ajde. Idemo Doma, tamo pa. Idemo tamo i Tamo je tamo. plaža bila. Samo se ovako spusti. A ja hoću tamo da snimim ono restorani, stolom, nije samo da bude. To ja hoću sve. Zapiše ovo. Točeno pivo. Kupite domaće. Kako se mi znamo? Podrema dolje, to ti je tu. Evo tu možda. Ja, Mi smo neki kao... pa daj da pitam ga čovjek. Izvinite da vas pitam. Mala plaža. Ne pa mogu ništa pomoći. Ja, hvala. Prosto sam to prvi put. Dobro. Ja pitam čovjeka iz Novog Sada, vidio sam po tablicama na autu. Ostavi ovdje. Vidite, svi tu. Stavi ovo. Tu je plaža. Evo. To. Tu je stvarno Hoću tamo da snimam onaj dio pa onda... Ovo sam nazvar sam bila kupao, ti. Hoću tako? Tamo, tako? tamo. Jel? Tamo. Iz ovih restorana. Šta ovo, privatni posjet? Dole smo mi, dole. Gdje? nekako se okrenuo. Dole. Ovdje sada, ovdje. Ovo ti je ovdje kamp, 100%. Ako se sad krenuo, prihvati je tamo. Neka se će ovdje. Evo tu tamo slobodno mjesto. Pa da ovdje za ovdje. Ravnom parku. Mi smo ovdje, tamo. Tamo. Mamo. Dobro. Postoje restorana smo. Prije. Dobro je žena rekla, ti nas veze se mi kupao, mi da uživamo. Mi smo u eko selištu. Gdje ti je to selo? Evo ga. Ovo tamo. Svoje smo mi vrlo prolazili. Tu, skraćaj. A noću ovdje da se parkira, plata. Ne pođe, gdje su? Evo ovaj uđak, ne. Evo ovdje mjesto. Našli smo parking ovdje u Hladovini, odavde imamo jedno 100-200 metara pješice.
Blizu nam je toalet. Kabine za presvlačenje. I tražili smo hladovinu gdje ćemo odsjest jer smo zaboravili svoj suncobran ponijeti od kuće. Kako su nam objasnili, ovaj dio sve do eko sela je mala plaža, a iza eko sela je velika plaža. Ovo je eko selo i plaža. Da smo došli ujutro oko 9-10 sati, onda bi se isplatilo dati za nas troje po 5 maraka, 15 i biti ovdje cijel dan. Međutim, mi smo došli ovdje oko 4 sata, 5. Za one koji prvi puta dolaze na ovoj plaži, eko selo, ulaz po osobi je 5 maraka, a parking je džabe.
Bilo je puno Arapa i Turaka i još nekih iz Srbije ljudi, vidio sam po registracijama i po govoru. Neko više voli planine i jezera nego more. Ostao sam vam dužan, znači samo još velika plaža, snimanje velike plaže. To ako Bog da drugi puta. One se već kupaju na maloj plaži, a ja sam otišao da vam ovo sve snimim. Ovdje možete uzeti sobe. Preko puta restoran. S kaminom, roštilj. Apartmani, sobe. Pansion, kafe. Klima, ćete spati, kablovska, TV, internet, sve. Video nadzor, cjenovnik hrane, radno vrijeme. Parking je ovdje. Samo za goste apartmana. Eto. Da ne radimo ujutru, ja i supruga prenoćili bi ovdje u apartmanima jer ovoliki put se ne isplati za ovoliko vremena doći. Makar 2 dana. Pitao sam, nije skupo, oko 80 maraka noć, trokrevetna soba. Sa kupatulom, terasom, internetom. I to je to. Odo se i ja okupati, zato sam i došao ovdje. Sad, da li je vrijedilo ovolikog puta i truda da bi se malo okupali? Vidjet ću. No, da biste uživali, morate se malo napatiti. A ujedno i da bi snimio ovo. Šta će, momci uživaju, vesele se. Ovo je već bolje. Voda idealna, topla, fina, bistra, čista, sve pohvale.
Žao mi je da režem video, ne znam šta bi više izbacio. Neki 700 metara odavde, pješice. Ovo sada idem po sladoled i po sendviče u Granap. Mada mi ponesemo uvijek u frižideru svega i svačega, ali Malecka hoće tako i ajde ispunimo i želju. Ima svijeta, puno je. Vjerujem, kupača, ima stranaca, ima. Baš je puno. Baš puna plaža. I ovdje je lijepo. Tu restoran ima. Za nijansu je hladnija voda nego Jablaničko jezero, ali isto je topla voda, topla. Baš sad malo prije smo svi skupali, ja im se izlazila iz vode, haos. Evo sad izašla sam malo da jedemo nešto. Sad će Šemić napolje. Supruga snima bez Zivon X Smooth stabilizatora, tako da malo lošija je slika. Baš je lijepo, lijepo je. Prvi put sam ovdje, i ne pikam ono kad smo išli prije 20 godina. Nekako sad nemam puno obaveza, pa opuštenija sam i kupam se koliko hoću. Dokle hoću. Šemićani tamo na uživa. Ovo se zove Mala plaža. Sad tamo preko puta, evo Šemić se kupa. Ima sad tamo preko puta velika plaža. A ima ovdje sada, ovdje dosta eko plaža. Za sada toliko u ovoj dužoj epizodi o Boračkom jezeru, slijedi epizoda Konjic. Ako vam se ovaj video svidio, lupite like, subscribe na kanal i svako dobro. Veliki pozdrav! A ovo mi je drago što mi je Google napisao da se moje videe gledaju. I da sam prešao prag od 4000 gledana sati, sada imam preko 5000.